Hai menazek lum Awang Riame mai kri keu jing kai se sna ting kum chang na jang kai jem nyu mamai gi derin sa paulia kai radle Assam gu Chief Minister Himanta Biswa Sarma nain tangmai ge lorex nazisru Republic Day ka hangi bihi ge sa ja Assam ge district gu headquarters Dibrugarh je te intogai je Pakna be second capital gumje te intogai gulei je ka chudle tingkum ka chumlong ge jan Assam gu Chief Minister ne sa ja Assam State gu Assembly building hekis du pding pata hangge Southern Bank of Brahmaputra upar Assam ge te gulei je ka chudle jai pane sa jan mai je Dibrugarh hangge pating patau dibe mai de le je chudle Assam gu Pakna be capital changra hangem pui je tazela de le je ka chule jai tingkum changna jang kai jes na gene seuje tingkum sangna lokada Assam go assembly session jedu Dibrugarh gene bamguli jaga chuli Zane North State Manipur ge Indiram Crime Indian Security Forces spy me banai Manipur police spy mane role uza Southern Churachandpur district Myanmar kadaim je hanam right be bam gene ko kim gu hanam kyangna spy memina hangna United Comrade Revolutionary Army UKRA ko zenim dele zaka chuli zane ko kim go hnam kyangna spy UKRA me boza indiaram ge beswite me union government me ze disi ibetelu me bo the suspensions of operation hindi kangge ko kizo go hnam kyangna spy me bo ngai zem nge me bam rogane the bo katle zaka chudele Zane Hyderabad Telangana EIG Hospital Rahewki ge chairman tabam pungjibam be Dr. D Nageswar Reddy hangen znai takmai ge Republic Day ka hangi bige Padma Vibhushan Award hatu hi Indiaram ge hukak sangbe pegai dele ize ka chudele za Indiaram ge IK doctors bam roge ze Padma Awards lo chumngo changdi be ze pane railang brele ze ka chuli zane Padma Vibhushan hatu hi ze Indiaram ge ta imete ma hange hatu hi Kulang broge Pakna be second highest civilian award kodle je pahange aipo Padma Vibhushan award hatu hi pegai biza public health lam ge je pata te mi ka sangda jane ikak sangbe jigene le je sali jane indiaram ge medical go doctors mroge je Dr. Nageswarun narele je chudle Padma award lo chumngo changdi biza pahange hatu hi ngobe Padma Shri tingkum changna je khana kumge ngau jai Padma Bhushan tingkum changna je kreuze sru kumge ngau jai na kahna kum tingkum changna je kai jem nyuge Padma Vibhushan award hatu hi ngau kakdai dele jane Bihar Siwan district nine takmaiting nage le memina hangket class kreuge kaktai bko hakim pomge le sikya je bam bko je hazora mena hakim pomge na chukyu ga be je hakim pomge na pok je pok chani le je ka chuli jane Nigeria kadege gasoline tanker gari ramroge gigailu je pok pet bigene mena hangkreuze de sedmet side le je che je hangkreuria gume kahzam le je ka chudli jane pasonga gadu Northern Central Nigeria Suliza area gadu gasoline tanker gari pok pet bigine mena hangrak squeeze de sedmet side le jai chapau mai gadu gasoline pungbe tanker gari kangko bigine chapau gasoline rameze gari gada me transfer te dara hange generator te loja ka bigine pok pele je ka chudli Zan Assam Dima Haso District Weather Report Assam Dima Haso District namai krekeu jing kaises na hamamai ge ting igulei zaka cheduli lumba zane kahage bigu temperature degrees du minimum 23 degrees Celsius kene to maximum 13 degrees Celsius ria nkeu changulei ja chedule zaiting kai du 8 kmph ria guigulei ja sali dai insa pin do ta zebam rahangge channel subscribe to lo zainang nungwang changla bam zaina like to galo zainang selu be page nang kangmandu selu rahangge share to galo be guys zain kingai nim le ne za thodle hai mana zaklum